Zela health mizo thlir tu te tibai ule tuntum kan video a chuan lumlutu ka panga harsatna te kan soyanga henga hian thil pathum heat stroke heat exhaustion kisholna heat cramps ti te hi kan soizawanga a enkol dan first aid te kan soipok don ani lumlutuk awanga harsatna neidu te lumlutuk hi tu tan po a sheomin a hlo om theia heng mi te tan hian a hlo om le zual infiam mi sipai lo nei mi naute le naupang kum upalam lunglam thalo le thau lutuk zun thlum hil ei thalo zu in na sa le chen na in nei thalo te lumlutuk awanga harsatna heng thin te chu taksa salutuk awanga chawna heat stroke emo sunstroke emote heat exhaustion le kisholna heat cramps te hi ani heng te hi amal malin lo soizawila taksa salutuk awanga chawna heat stroke emo sunstroke emo hi sunstroke chu ni salutuk awanga khwa alo lum em hian a om thina heat stroke chu na hona hun lumlutuk awang le khosik sang lutuk awangin a om thin apani hian thil thumun deuh reng ani heng alo ni hian taksa alum le pot thunun tu khan na alo thok theilawa taksa kha alo lumlutuk thin ani alan chua dan luna luhai le om nuam lo om ngai na hriat lo le hriat na chiang lo taksa sa le sen bunro marpute le rang hriat na chiang lo emo ni kho hriat lo thut emo a om thei khosik te na a zapali lai le a ya sang te a om theia gai a om thei bok a enkol dan first aid damlo chu munro le taihlima hruaya akor ngong le athom no to te ti thol tur alulam da san tur tuivota ti hu emo puan pan hua tuam emo le pana chem tir atha a thei chuan minute som dan zela akhosik en tur akhosik kha atena aza pahnia atlak niam to chuan puan ro sin tira ran chuan la chem tir tho tur ti chuan akhosik asang to lawang damlo chu ahar ani chuan tuivota chile chini emo glucose emo pol in tira tha damlo chu akai chuan akai chu enkol tur aluak chuan saisir tir tur ahar chian lo chuan engma ei in tir lo tur damdo ina hruai atha heat exhaustion hei hi achan chu boruak lumlutuk awanga harsatna lo thleng hi ani nisalutuk te na tho ha lutuk te hil siam na hmuna te mun up lutuka te a om du a khan lana salutuk le taksa atanga al chuak na sat awangin a om thin alan chua dan luna luhai luak chuak le luak kumna tong le chonna maidang le thlan borbora taksa pot si marpuzoi le te thok pon lang emo rang taka thok nget ang chi te khosik omlo emo tlem sik deuh emo a om theia cho ei tui lo achang chuan ni khoshiat lo na a thleng thei first aid damlo chu mun vota hruai tur mujang thal tir tur athom no ti thol tur tui al lep in tir tur pawa khat tar kar chan bezela in tir tha heat stroke anei donem ti enmun atha tisholna heat cramps hei hi tisholna are le thin na le thin ang hi ani achan nia lang chu thlan na satakin alo tla a tui hal huama tui kan in chewa than atanga thil al kan hlo kha kan thun le replace ve lo wanga ni first aid munda ya chol ha dam tur nuai le me te atha tui liter khat bela chi piante khat pol in tur hei tui le ORS lamte in atha chi al lam ei tam tur
zoi ti mar stretching exercise acha anat viau chuan damdawi ina kalpui acha lumlutuk awanga harsatna kan nei ani chuan pim khurna tur alat minute thum aya rei pumna ban le kena ineya chau luak chuak le thlanna sa inei chuan mun vot emo daihima kalvat tur analai chu nuai acha nin hi khatal chol hadam tur til al lam ei war acha a til al tamna heitui lamte in acha pim khurna tur caution cho ei tui lo luak chuak le luak luna lu hai chau ngoi ngoi tui hal le lungkhu dut dut inei chuan mun vota mut chol tur tui in tamla til al le ors tui in ro ni dang aya chi al ei tam acha kelam da san tur lumlutuk pumpel acha pim khurna tur danger kosik atena aza panga chin chunglam ineya I thlan atlak lova ishiatna achian lo chuan doctor ko tur emo damdo in pantur thomno pheldaya tuya taksa ti vo tur til allam ors in war tur ani lumlutuk awanga harsatna heat injury pumpel na tur te chu lumlutuk le nisalutuka na hathak tholo tur boile khata mun lum le sa a thut lovin zoya shet shet acha kholum lain in chunga acha a thomnolum hak lo tur kholum em laya kal chua nge angai ani chuan niliap emo lukhum emo khum tur thomhno thol rong dal lam taksakhu tam thei ang ber hak thin tur tui in le til al lam ei in war tur ani kati thin dan tlem kan lo share ve ang cheunga kholum lutuk a hianin theitui kan in thina theitui limbu tui hi atak omlo chung zonga I min dai tur hi atui hi kan stock china ni ti chuan kho alo lum hian tui vota ser tui chu kan telta a chini le chi te kan pola chu chuanin al kan hlote electrolyte kan hlote I alo veng china ni tin achang chuanin soda thil chumnan eirong bolna na kan man chin ang te hi kan han pola alo phuan ber hianin no pangtan po inte alo ti nuam ve a tin ama a hian til al alo om ve boka heng hianin nasa takin min veng thina ni hi ka thulak na ani a zela health mizo min lo thlir saka wangin kan lo me trisel na lam chiar tur marengihealth.com a oma kan channel hi subscribe like comment le share te min lo nei sak ve don ya